Yo, Oma this year, Sabri, Yabamachi, and Makwaba at Yaba, Fijasinos TV. Sabri, Yabepim, district library, and I bema minor library, no condition umo. And I no pay, Moson for Makwale, so which me a frame, DJ Amino, and I name me Casamina, yes, someone to Busia, who do not friend of Pastor Same, and I be Pima, library, no condition umo, Yapese, my guessing library, said no massivity, and Yanko. En hwe library no ho ene inside no ne se de no masifate yanko yo nti se de tie no library no se de aye pro no aye no se de aye no enye papa kra nti ye besre ye district no ana se assembly no no mo aba behwe library ama ye se assembly no e ma me DC ye besre mo momura na mo behwe library ma ye library nye ne ye library on the 22nd October 1999 ana honorable Koyoyanka abeye sa library MIA na library no ye best ye mpani4 pa ye he library ne yiri ya e fa so de be bre ye kuro yi papa ni papi ne fi omunkogura hodo ba be sua ade wa ha nti ye twen ama library asekra nti light no say the library no actual light no say fa ye atete sense ho bi etwam na se koso bi konkura na emfa asemde emafie kura nti ebe sere pedifo se ombeboa library ache nyina afu awowo na ha omo e wo hanom ye no ma din komo kakra e wo kire no se awowo nko a wo office okura na awowo etimi ba inside one mo je se tibia library wo no enya de a etwa ye kura nti ebe sere pedifo ebe sere mo mbra na mo mehwe library emaye yeah, Fijasi district library no anayaba no so ko Facebook no ko like e wo Fijasinos TV ko Facebook ko like e wo Fijasinos TV ko like na wa share nti ye library no ana ye mama hu said ye sifate gata no ene ye works no ne ye luvers no na se mpoma no ngina no nya papa kra hodes e onyina ba bia se bob bia hye bia no nyina bi nhye ba bia bob hye so a enya dwuma ti dura na dwoha nyina yesum nko a enti no mo we de ko de efre na ani wiye pa enti nye no manyina na ebeka se ye betwen ana se behwe aban nim nko a ebesre ankra amososo nyame atum nsemo se amososo betimi ababa boy because ye video ye de mamoyi ewiase nyina na ehwe ye oko Facebook a oko like no share awo Fijasinos TV mo so for adoma ko les betimi afra mi no me ne Pastor Same ana Sabri ebe piem awo library no akire hwe mpoma pa mpoma no net nyina tete enyenyenyenyenyenyenye ye net ya pachi we foforo kra na se ade a ye hu bi dan so be hu bi ye library no ye konde ani kusempa na se ade a entweye ense emfata kra ye nhwe ema ne nsai eno ne ye slogan ne ya samba kon da bi de to ya hwefo ne tiefo nyina ni mo ko Facebook na ko like ewo Fijasinos TV sere wiase adofo nyina so mabeboa Fijase ye library no na atimi aye kama yentimi bia na yentimi twan aban nti ye betwan aban na aban emaya nti enkoye sa ye besere mu asabre nyame ato nsam so mama ye moa pa because say dey ekoi they say aye omampani ka so oba ba ye inspection a boss acha 2 days penfo ba ho aba ba ye bibi kakra ho ma be ye nsiesie wa no mo omampani any regional minister am ka so mo ba na said education focus on mo ba ha nsiesie be koso ano no anso so no ke ye ntama nanka aboye esremo ni kwase ye transe ema atemudasi ansane yakwakofa bible yo nti sere na medical de tuma nim dada no sa ye library yeah on the 22nd October 1999 ana honorable Koyoyanka no ye Ashanti regional minister ana we commission sa ye library nti ye best 24 ni kwa say ye twen ma library say kra ba bia ka kono ye ba ho say ba be ye bibi kakra ho a ebe ye ye best 24 pa ye best mo sabre ye ko inside na ya hwe enoma eti ewo inside one mo enti bon ahwe ye inside ono ana ya ba no enkunya egu library hanu no aydia ani wiye pa we obede pa ba chance so ba be sua ade e wa ha na we wo chance to yam hihyo nti obede pa timi asua de ama akọ timi pa enkunya we nyina anya de a ese wo library hanu mo ese yini nyina etugo
na sabe wiase ne yakɔ enim no yɛsesam labre wo bra inside hanoma hano te sɛ gise mpenifo pa hanoma sika sam anya de bɛkɔ so bia nkunya ewe nyina yade a ɛsesa no ɔmo sisa tugu ba bi kra ɛsi tugu ba bi kra ye ba hai animu akra sɛ ɛsɛ kai ho sɛ de abɛsin sɛ wiem ɛyɛ yade abai ɛsɛ sɛ Africa bucket bi so ana sɛ rubber nso sia na tissue ne sanitizer nyina bi wɔ hɔ nso eduro ye hu bibia ne nyina no ye ne ɔmɔmɔ wɔ ha no ɛbɛdi nkɔmɔ na ye nyina ehu sɛ de sifate edi nti na sabre ebi mai ye de bia bro mo ana ɔmɔ so ɔmɔ mpɛ ana sɛ sɛ eji sabre ana eba ye edan ba ko mo no ɔmɔ office ba ko wɔ ha ba bia ɔmɔ edi books no bi ago ye sɛ normal ye hu nyina yade ani nyina no condition wo no enye bia no man wo no enye enti ye besre mo na ye nyina no yetimi atwe ne ba behwe normal sabre essay aha aya Afijasino TV me se ko Facebook o ko like na wa share se be ya onua bi so be hu normal koso ewo district animal nti o ko Facebook ko like na wo so wa share ewo Afijasino TV Afijasi na say ye district library no ana ya ba ha ya ma wiase nyina ho se de normal sifate ye bibie yin na enhwe ese enya sem keto akura mfuturo kwa anti ya bese ye assembly no ana say DC ni MP ni mpanifo nyina ejisem nyina mo so mo kan bomu ametimi aboye nti ye DC ana afi so ankrankra mo so mo nya TV ye video bi ehwe no esem ekawa koma metimi abebe ye kroi emwa na ye library no enso so atimi akwanimo action yo enti sabre ye right inside the animal na ye ko ye edan mo ene akiro nyama mafo ho se de no masifati no ayese ye ne pani wo ha ehwe nkomo na ono na betimi ama ye hu province omo mo ko se de ya capture ne de ya ma wiase ye hu ono na wo ha na onim de help mo pa ebia na de ya capture no ye hu se problem bia na enye problem biasa ebia bibi pa so ho a ono be pese wiase nyina so ebe hu enti mami bacho ye fro say Letitia Opoku. bacho mami ne sika kama ye Letitia Opoku. bacho mami Letitia Opoku why adwuma awo ha ache Bacha. My adwuma 18 years. mfie be du nwotwe no adwuma awo ha no Bacha. okay ye buy no ye anim ho nru se de hafu no awo kra za awo be ha mpa awo ha efa dan na chi mo pro no bibia se nkonya nyina so nya papa na wankaza wo ha de gise wankaza na anim situation se no mo zifatie pa se dru akra se nya aye America bagati bi enso wo mo na tissue ni sanitizer bi wa no ye du abibia no ye rain sa nti wo de wankaza wonim de ekoso de emmoa mo no ye ma wiase nyina ehu Basi ya gani. Bancho amanfo bi a ha media tie madaro ihia mo papa. Ihia mo district ya mama boye dia library say bibie ni bo ekoso ha a whole district library adani near renovation bibia say wa ha enkonya bibia nti dani ya renovation ankasa ansa na no so twamo ye nsu empanimfo titiru ba nso on ba no pe wo shuma na odo business but ye nsu a yede anti ama ye nsu nti atiefo madaro no bi ohwe no bia mmaboai na mama yesu afem so ye compound no awo hafu ye pa ntinka madaro ma obi ohwe mitie bia ye dey this na mama boy na environment mo ma libi my ye pese say nwura na nya green grass e free ho na ehọ ne se bi e attractive kakra se nwura grass o be ye froko na akwaya bia pavement bi kana se biska na be ma ha na I simple okay yes ana yes se ja on be pavement bia ma na se nwura na e ha ye nya wo no se ha nkwala akọ ne ye bampanifo ni na eno so twam a e computer se bi go kwa e bia ni ho aye adwuma obi de se gwa nyina anya adwuma na se ei eno so abefu fidie no a ne de ye adwuma nti no
Okay. You remember mama yentwa homra sisia na yebesa ba to aso yo na e ma me no ka computers no ho asem nti computers no ana egu no no ma hyehye ho sa no aha computers no se de tifatie no nyina se do no aka no na wo ha o se computers nyina no nya dwuma kra nti yebesre adofo wiase assembly no e ma me DC yenyu mfiri osmona mohwe district no te besre mo mama nas nyintia awo ye library hanmo me so ko Facebook a no akola ke e wo Fijasi News TV kola ke no wa share na library no library mpanifo pa ba hanmo awo nipa bi ne free kunkura hodo ba hanmo ba besua de eni kwan se ye ma library no ejigusa esia na anka yukra anti ye besre mpanifo se omo beba no be koyin emwa yo nti na ya mame ka ye ne computers no ana ya kwakọ computer no enya dwuma se de okan kura pa nti na no ibuso kansen bebre mgiri se o idea besa aben no na dia ka chi so wasan ade ato so me mame na o kan o ha no bi ti dia kan ma ehu e bacho ehia current books so okay books na wa ha na books ni atwetwam mo pe current one okay ntiatiefo honorable DC MP ene panifu amuti amadaro ma momwae na mommehwe library mai mommae current books na momberi no beti eden esomai eno so twemo aye kan ye duru anadwo ha sum ye kan ye bie ne hoye dwuma duru anadwo na nam ha sum ya kunsu bra enye nti madaro ma honorable DC MP ono mpanifo idato amo mumbehwe ene ankra bia district mumpanifo munina munka na mabwa district library edamas yo na yebeda ya ma mi so ate papa nsembepre ana wode amaye no nti yebesre ya dofo nyina se mobabwa nti se de kan de to no so ko Facebook akola ke no ahye Fijasi News TV kola ke no ahye na ohun se de no manyina sifatie ya fada no insa ba bia problems ya musu face no ana de hwa so ade ato yedem yesremo ye ni ase yebo bia chi nemum ye wase ye twe ye nyina ya dwen aba ade a ese on nti ye besre se ye beboa ama bibia so aye kama sabri menyem me ankasa me nua ye Samuel Tribusi akodo friends pastor same ana e bepie mu a ye de sa video so mamo enti no makada da se ko Facebook akola ke no ahye na onua so hu de ekoso ma menchia ye me boss misa ya oduro nti ye London ye chapa sanso na wasti ye Italy ye chiao na pepra won so ye Germany sanso na Kenneth ohina siedu so ye Italy ye chiao papa kokuba abrantie so ye chiao London ana yenua mo Henry so ye Dubai ana ye Prince also bobo ye Dubai on be bia obia hwe bia no ye che obia me nua kwa mesema US also ye che munyina ti besre dofo nyina semba boy na library no asa jane na aso ebiemo we anase ha aye Fijasi News TV kola ke no ahye edini adoma ko Alex senior betima from na mino many pastor sami edamase yes